Bengenza ukuthi-ke nginibingelele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-Admin. Uma uqala ngale channel qinisekisa uqinisekisa usubscribe uzothola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Wengane zakwethu iyona-ke ividiyo le etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana yomculi-ke ovele wathi ayeke IFP emcimbini-ke we-ANC. Abantu abaningi azange-ke bekuthande lokho wey'ngane zakwethu. Mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ngoba akusiyo umculo wokuqala ophambanisa-ke izinto noSminoff engathi-ke nomculo kaMaskandi uSminoff engathi-ke waphambanisa izinto emcimbini-ke we-ANC waqhakambisa-ke i-IFP. Wey'ngane zakwethu ngiyafisa ukuthi ngizwe imibono yenu novo lwakho ngalolu daba. Hlala phaa kwi-comment section.